In de nome del Bab, e del Fiel, e del Spert Sogn. Amen. Deus ha escolhido vinharol e nos cristãos las fadecenas della vera vita, Jesus Christus, cai pilses la via, la verdad e la veta. Sies gratias saigien con vos. Oggi in questa sonja messa si ricorda-nos in special da nies defunct, benedetg candinas. Il Signor, gali a tus defunts, loruaus perpeten. Signor, la rosa el, e tut nos defunts en paz. Us acceses. Caras sorores, caras frars, mes afon se diufens in Christus, us lidel vos e fecel a tuts in cordial benvenit, a questa sonja messa da du oz, la ciunavla domenica da Pasches. Il temps d'ender Pasches e ciuncaismas prepara Jesus ses juvenals ascia, che il sapien mena binavon era senza sia prescienza, quoiché ha inciet. Il Vangelo da oggi, che plaida della vera vita, il Jesus, sclaresce plain lish quai che nus festivain usa, e quai che nus lain exequi. Forsa an lavure quitaus dils dis orgai pretendiu bia da nus. Jesus en vida en nus deixam cula en nus sies forças, e deixar a crescer en nus sia forza vitala. E dulce nus aigien e restaien unicun el, sco les ieus ein ligiades cun la vita. Als presens e la celebrazione dell'Eucaristia, e se nus uni a moda cordiala con Christus e col Bab. Christus vuol vivere en nus e regala a nus quella forza che nus basignain per saber e poder ademplir nies pensum e nostra obbligazione. All'enciata da nostra celebrazione, lei nos arver nies cor in per l'auter e drizza nos eliada sin quel che hai il Signor da nos tuts. Nos rugain per perdun e misericordia con ils acclamazions del Kyrie. Signore Jesus Christus, ti vulque nos portaien bien frec, savens dendon sendin-nos mo vitadat en nos. Christus, perché nos restaien sin buona via, duaien nos tedelat iu plait, lam canera ed il malruaus del minciadi, imbadescen nos savens da faquai. Signor, savens emblidai nus che nus savaien ed ascen porta tut quai che nus basignain tier tai e tier il Bab, pli bugen, essen nus sex ils sabis.
Il Dio della carezia agi compassione con noi, e perdoni a nos nostra colpa, e lasci celebrare nos per allegria questa celebrazione. Amen. Lain ura. Addio e Signor, ti enquera sedina puspai in a nuova via tier nus carcions. Ti ais il vignarol e nus carcions ein les fadecenes della vera vid, Jesus. Nus vain grond desideri per tai, ti che sas da nosas larmas e da nos siemis. Nus rugain tai, arva nus persiu plaid, che quel confortesci nus e sveli enden nus legria pascala. Arva nos cors per la sonja sciavera, e la quale ti regalas per un celestial, che nossa vivonta sin via tiertai, sin quai sperai nus, e per quai rugai nus, en num da Jesus Christus, tiu fel e nia Signor. Lezione dels Fats dels Apostols. Let's dis cu Saulus è arrivaus a Jerusalem a l'emporau de survenir contact cul giufnals. Mo tots temeven el a savevan bucre che seggi in giufnal. Barnabas denton apriu a manau el tils Apostols. El ha racquintau ad els che Saulus hagi viu il Segner sin siu viadi a cu quel hagi plidau cun el e che hagi luaziau a Damascus aviartamain al nom de Jesus. Aschia els viu i en ed o cun els a Jerusalem. El ha annunziau senza tema al nom del Segner ed è plidau a disputau culs grecs. Mo quels cercavan da mazzael. Als fras han anderschiu quai ed ani cun el giu Cesarea ed han termes el da leu a Tarsus. La baselgia e l'entira Giudea, Galilea e Samaria a os giu pais. Ella se stagliava e vi andava alla tema de Dio. Ad ella s'augmentava cui agit del sperzogn. Pleit od la songia schertira. Grazie a me.
Il Signe cum vos. Ord il Evangeli tenor Son John. Da siu temps a Jesus deci a ses juvenals, eu sun la vera vid, e miu bab ai il vignarol. Vince frascia vida mai, che porta bo frec, taglia el naven. E scadina frascia che porta frec, sciurbeggia el, perché la sapi porta pli bia frec. Vos esses già purificai tras il plait, che eu ai deci a vos. Restai en mai, lu restel eu en vos. Scola frascia sa bo purta frec orda se sexa, scela resta bo vita, la vid. Ascia sa vai ser a vos bo purta frec, se vos restais bo en mai. Eu sun la vid, vos esses les frasces. Quel che resta en mai, ed en quel che eu restel, lets porta bia frec, perciai separai da mai, saveis vos fa nuot. Quel che resta bo en mai, ven fiers naven sco la frascia, ed el seca. In srimna les frasces, fiera elles el fiuc, ed elles brischen. Se vos restais en mai, e se mes plais resten en vos, lu rugai perciai che vos lais, e vos venis ad obtene mai. En quai ven miu bab glorificaus, que vos portais bia frec, ed aventais mes juvenals. Evangeli dania segna Jesus Christus. Se ci cessa. Caros sorores, caros frars, messafons e juvens in Christus. L'Evangeli da oggi, la ciunavla domenica da Paces, veni-nos confrontai con in conoscent malege del Nuevo Testament. Jesus definisce se sex sco vegna, la vera vita. E siu bab sco vignarol, e nus carciauns les fadecenes, les frasces. Quei malege collegia Jesus con sia clara en permission. Ci che resta en mai ed en quel che eu restel, quel porta bia frec. Ascia scolas frasces crescen e madiren vida la vegna, che vegn cultivata del vignarol. Ascia dua era non savetta crescer e madirà. Ci che ha ge ozzildi in garten, flurs e mats, in habitazione, in conosca la da monta, per esempio, c'hai resta, c'hai vegn naven. La famiglia da Jesus hai l'invitazione clara. Ne seggia ties chances. Resta in relazione con Jesus. Quella relazione schencheggia a ti vita. Viva in relazione con Christus, perché ti sapes la via sco quai che succeda a vita la vegna. La florizione, il brumpel, il frec, madirau, ed scia vinavo. Tut succeda in suender lauter. Asci dic cai dat ina colligazione, perché tut hai già mes il fundamento della frascia. Ord, Ieus bain, madiras vegn
il vin megliers e gusta bene. L'emprema lezione da duoz, ord ils fas dels apostels, mosa la complenida, la riqueza dels fres spirituals, que els apostels han contenció en profunda attachadadat con il Signor, che levaus da mort en veta. La lezione racconta a nos co il Signor ha sortagliato il anterior fariseo Saulus da Tarsus, che perseguitava la baselgia, per fa ordiel in affadecina che porta frec col nome Paulus, il fervent apostel dels Giudeius, che si dedicava completamente all'annunziazione dell'Evangelo. Saulus vedeva che il Saigi clamaus per impedire la sviazione della legge del giudaismo. Tocca il momento che l'hai sentupaus con Jesus. El ha survegniu da Dio una seconda chance da dovrà ses duns pelreginavel da Dio. In sapariglia Saulus con una fadecina della vegna che sto veni menada e la dreccia direzione per saper portare completamente frec. Saulus è restaus in relazione con Dio, con Jesus. Per entras Jesus a si aveta portau la raccolta spicciata. Als presens era per nies svilup sco cristifidavel ai si important che nus stetien entras Christus in relazione con Dio. Gem saven succeda in nies mincedi bia autor che quoiche nus immaginain ni javishain. E quel sabain savens menatier moments nua nus perdaien la curascia. Mo queu sedet la damonta. Mon eu tutina da quai anora che Dio ai in quella situazione con mai. E sai eu propis immagina che il vegn adina puspai a volefa a me una sorpresa positiva. Quei sabegia seguir e bain savens en temps e logens che nos vesen propi bospiciau. E que ai bo moils eveniments spectaculars manejai. Bain, surtout, les biars e num dumbraibles causas che enriquecen nos aveta. Entras la relazione con Jesus, la vera vita, vai nos tut quai che nos dovraien per una vita ventiraibla e contenta. Quai vol frag bo di che nos aveta garteggia constantamain ed adina. Ils grons problems existencials sco cutaus melsogna ni mort, tut quaisa scola nos aveta. Ton pli important ai sai che nus vain in fontauna d'energia in tale situazioni, no che nus vain survegni forza, no che nus vain tanca nuova vita. Jesus se offre a nus sco tale fontauna d'energia, il malec dalla vita dell'Evangeli odierno. Tier el ascei nus depone tut quai che smacca muenta nus. E nus ascei tanca nuova forza da tut temps dappertut. Tut quai che nus dovraien ai, la virtudat e la promptadat da se rinforza da quella fontauna d'energia.
Segies veramain proms da metter la veta en els meuns da Dio. Dio mira adina sin nossa veta cun in l'eliada amuraivila. El vul che nus decidin ord profunda libertad interna cun nus vulain viver nossa veta. Lain retre nos energia da veta ord la vit da Jesus. Sia purcida vala adina. Ludaus a Jesus Christus. Nos confessain la cardienza. Eu creiel enden in Dio, Bab tut pussent, schafider del cielo della tiara, et enden sius ulet son fel, nia Seigneur Jesus Christus, il quale recciar del son spert, nascius da Maria pujala, a entiraus ut Pontius Pilatus, ai venius crucificaus, morts et satraus, ai eus diu enden sufians, piltiers dilevaus da mort en veta, ai eus aciel, cessa da var drecha da Dio Bab tut pussent, da nunder quel vegn a veni ad erscha sur vivs e morts. Eu creiel enden in son spert, in a songia cattolica baselgia, cum in onsa dil sons, remission dils pucaus, levada della car, e la veta perpetua. Amen. Le supplicas. Ci che vuol raccolta ils freds che Deus ha plantau en sia scafiziun, sa fa quai mo en streccia uniun con Christus, che sex viviu avonnus quai. Tras el nies Signor e nies frar, rugainus il Bab. Per tot quel sentia baselgia che se stenten per una relazione personale con Jesus e per quels che se senten ordai per quella per una vita complenida. Signor, daitlenus. Christus exaudenus. Per una società che se senta per via dels avveniments dils de vos mainz, bubain sto in curina nova via comunabla sventer la pandemia. Signor, daitlenus. Christus exaudenus. Signor, nus rugaim pels cristians en miseria en quest temps de crisa, en special per l'India, la patria de nies plavon, qu'els anflen els drets miets e vies de majorar lur sort. Signor, daitlenus. Christus exaudenus. Pels cristians campiars la credienza a la speranza e da intrompai. Signor, daitlenus. Christus exaudenus. Per nus etzi, se nus essen decoragiai per quai che nus vivin lonschneven di ideal, ma nus stian tutina se senti acceptai de tai. Signor, daitlenus. Christus exaudenus. Per nos defuncts che nus sperain che saian arrivai tirtai ad astian vivere per adina en tia presenza. Signor, daitlenus. Christus exaudenus. Ti originavel en shaiva ja usa leu, nua che era nus ascen spera de realiza in di tia nubiala. Bab, exaudenus a supplicas e cumplaina ellas tenor tia velia. Entras Jesus Christus, nia Signor.
Orai suras e frars, che mi aius un frenda, da vendi prasciai vila Dio, il Bab, tut pusen. A Dio della vetta, ils duns che nus purschaien a ti, ein sens danies abandun entai. Accepta per quae cun quels duns de paun e vin, era nus sconus essen, cun nossas fermetias e nossas flaibletias, e mida tut tenor tia voluntat divina. Persuender, rugai nus, entras Jesus Christus, cae levaus da mort en veta, e viva cuntai, e per nus, us et en perpetuem. Il Signe cum vos, alza ils cors. La in gratia al Signor nies Dio. Nus vain veramain adinae dappertut ragion da ludatai, ed in gratia a ti, Signor nies Dio, persai ti ais il vignarol e nus carciaus les fadeciunes. Tia caretia per nus aiton gronda, che tia starmestiu fel Jesus Christus, la vera vid el mund, et ci sun shau muriquel vid la cruz, sine quae quel mosi anus la via, e spentri tuts carciauns. Jesus la vera vid ai la fontauna d'energia, nies confiert, nosa speranza, e bien compogn da viadi. Per quae sun innus cun ils fidaivel in tiara ed il sons en ciel, e cantain plain alegria il himni da laud a tia majestat divina. Nus benedintai son Bab, persai ti ais il Dio che vegn cun nus, ed ai surtut cun nus, cui Jesus Christus en vida raduna nus per la chavera da carizia. Per quae rugai nus tai, tarmeta ti spert la forza divina sur paun e vin, e sanctificetia quels duns che Christus veni presense nies mies, cum cirpe saum, sco el a permes annus, et a tut quels que fan chavera en sia memoria. La noche que Jesus ai venius tradius a el, en prescientia de ses juvenals, priu paun en ses mons, ed a engratiau a ti, Dio Bab en ciel. Lu ael rot il paun e partiu cul ses juvenals, gent. Prendai e maliai tuts d'aquel, quae ai miu cierp, che vegn
un frius per vos. Medem mai a Jesus priu il calice cul vin en ses mãos, apus pai engraciau e benediu. Lu a el purgiu il calice als juvenals e deci. Prendai e buai tuts or d'aquel, quai ai il calice della nuova e perpetua aligia, miu sau, che vegna spons per vos e per tuts en remission dils pucaus. Fagiai quai in memoria da mai. Misteri da cardienza. E confessai in te levada in token che tie turnas. Adio bundadaivel bab en ciel, nu celebrai la memoria de respindrament ed annuncien les grandes obras da tia carizia. Tu fel Jesus ca Ieus traspiti e mori, el ai en se levada, arrivaus alla vetta en ciel, nua el ai il part da tia granda gloria. Misericordaivel Dio, regala a nus il spert da carizia, ed infirma in nus e tut quels cain invidaia la chavera pascala, il spert da tiu fel, e fai nus era pli e pli semilions a Christus. Benedesce ed infirma tut ils menades, ils musades, les gedondres ed ils gedondes de les baselges, in special nies Papa Francesc, nies sues Joseph, il sues il spirituals e diacons, e tutte les donas ed ils umens che han surpriu in pensum e la baselgia cun cor sincer. Fai che la cominonza da tiu pievel en conosci il sens dils temps ed aventi pli e pli fidaivela al Evangeli. Bab, fai misericordia con nos frars e nos assores, cae ni ordavona nus la via della carizia e della cardienza. Ed, ein con lur mort, veni a casa tiertai per ave con Christus la pais da tiu reginavel. Maina la levada, tut nos defungs, tien conosces lur cardienza. E con quella fidonza rogai nus e per nus ex e per tuts che viven con nus sintiara. Prenera nus en tiu reginavel che nus condonciaien la plenezia della vetta senza fin e rendida. Uni con Maria, la mumma da Jesus, e siu spus son Giuseppe, con ils apostels e martes, con nos sons padruns, son Placi, son Giaclau, e con tutti ils sons, lainus ludae beneditai, entras nia Segna Jesus Christus. Entras Christus cun el ed in el, ai a ti, a Dio baptut pusent, e l'unità del Spert sogni, tutta onor e gloria, da perpetuum in perpetuum. Jesus amus al sesta pridenta Dio scobab, per quai ascenera nus al sanus cors tier el et ura. Bab nos, qualche tieis in ciel, sons veni facil tiu num, tiu reginavel veni tier nus, tia veglia da ventis in tiara sco in ciel, ni espulda minciadit dai anus ots, perduna anus nos pucaus, sco nos perdunain anus culpons, e maina nus buin impruament, mobain spentra nus dil mal, perciai tessa in reginavel, tia la puissonza e la gloria sempre. Amen.
nos tuts en conoscein la construcción, ti dues carezzat iu proxim sco te tex, e nus tuts avaien con grep que quai ai minceton, in maun aviert, in suri, in curtasaivel dar licau, pin sens e munten dendon via, e che san e effectua via. Il segno da pais sa exprimar da pli che via plaits, el metta sil punt il essenzial. Ti ais mia sora, ti ais mio fra, e la cardienza, e della forza della carezia da Dio che perdona. La paz da mio Signore Jesus Christus, che levaus da mort en veta, saigi adina cum vos. Mirai il ciur da Dio, che prenavano il peccato del mondo, beai quels che inclamai alla chavera del ciur. Segna, us un bo vengons, che ti vegno sul mio techo, di mon plaid, di mio mataventa sona. Per la comunione, vede l'emblema da varta a sinistra e suentra da derecha. Se ci sei.
Orazione al temps del corona. L'ain rugar per tots cristians che malzauns per via del virus de corona. Scan tema de venir infectai. Per tot quels cascien bossa mover libremein. Pels miedis e del personal de Cira che s'empatschen dels malzauns. Pels perscrutaders che inqueren suenter miets de protezione e medicina. Che Dios regali a nies mond in quei temps de crisa sia benedizione. Bien Diu, ties nies rifugi e nostra forza. Bia generaziuns avon nus han sentiu tai sco pusent e sco gidontre en totes miserias. Accompagna tu quels che in pertucai de quella crisa globala a rinforza en nus la credienza che ti has quitau per minchin e minchina de nus. Per so rugai nus entras Christus, nia Signor. Amen. Selidadas eigisti Maria, plaina da gratia, Signorai con te. Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da nossa morte, lai ora. Addio, ti has schau commemorar-nos os mistérios da morte elevada da teu Filho. Fai misericordia con quels che hanno ricevuto in questa severa Pascala il pão del Salvador glorificado. Dai a nos la grazia da sustentare per una vita che corrisponda a suoi Evangeli, perché nos vai in Dio era parte da sua gloria. Entras Jesus Christus, nia Signor. Lei nos arruga Dio per sia benedizione. Il segno con vos. La carezia da Dio per nos hai lanciata del spindramento e il regali a vos sia benedizione. Amen. Il splaiz e sels da Jesus l'hai capì il desideri da Dio per nos e il regali a vos sia benedizione. Il son spert tocca in nos e di scimenavus da mai. El regali avus sia benedizione. Ascia accompagni e vivifichesci-vos tutti con sia forza. Il Bab ed il Figlio ed il Spirito Santo. Amen.
Caros presentes, diviso la vostuz, tutto bien, stay sauns, e in abbiala domenica. La impiai e viver e la paz da Christus, scolas, fadecenas da sia carezia in quest mondo. Alleluia, alleluia. Ringraziamento a Dio, alleluia, alleluia. Da abbandonare, in prenda varta siniastra, scotia il comunione e suente la varta grecia.